Ikibazo cya gatatu nabaza mwese mufite hari collab mwamuteganya hano mu gihugu cya Kenya mu bahanzi ba Kenya, hari collab mwamufitanye n'abahanzi ba hano muri Kenya wenda nyuma y'iki gitaramo? Thank you. In typical Kenyan version, I know there are 1 million questions from that, but maybe we'll start with the Rwandan media who are here so that you can take the questions in Rwandanese and then we can continue. Murakoze cyane. Nitwa Mwungura Gabi Emmanuel kuva kuri Afrimedia Live. Mfite ibibazo bike. Icyambere ndakibaza Israel Mbonyi, ni gute wiyumva gutaramira mu gihugu cya Kenya? Ntekereza ko ufitemo abafana benshi cyangwa se abakunzi benshi bakunda ibihangano byawe muri iki gihugu cya Kenya. Cya kabiri, nabaza ngo ni gute umanaginga social media zawe by'umwihariko YouTube? Haba hari comment runaka wakiraho yigeze igukoraho ikagusigaramo ku buryo igufasha ya kwezi yarenze kugira ngo igufashe mu ndirimbo mu bihangano bikurikira? Nimba hari ubutumwa wakuye kuri YouTube butuma wiyumva ushobora kubukuramo umuziki? Ikibazo cya gatatu nabaza mwese mufite hari collab mwamuteganya hano mu gihugu cya Kenya mu bahanzi ba Kenya, hari collab mwamufitanye n'abahanzi ba hano muri Kenya wenda nyuma y'iki gitaramo? Icyanyuma rero nabaza ngo gutaramira muri Kenya ese kuburi hano nizi expectation ufite wadusangiza watwizeza kuri uriya munsi wo kuwa gatandatu cyangwa se Saturday kugira ngo utumire abantu ubwira abantu badukurikira uyu munsi ko bizaba bimeze? Murakoze cyane. Yes. Okay. Urakoze, reka tukwiyegereze hano mu gihugu cya Kenya ka community nkuru ivuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho ntago nsize bene wacu b'abarundi ndetse n'abanyamurenge bari muri kino gihugu. Kuri Mike nge nitwa Intore y'Ibwami, ni kuri Sultan TV. Mfite ikibazo kimwe. Mu bwoko bwacu tumaze igihe tuzi abantu bazi kuririmba neza ndetse n'abanditsi beza, ntabwo Israel Mbonyi ari we wa mbere. Niki waba warakoresheje kugira ngo ubashe kumaintaininga platform yawe mu gukorera Imana ndetse no mu buryo utari kure cyane na brand paraporo n'abandi bakubanjirije mu kibuga, ndavuga muri worship? Sinzi niba wumvishije ikibazo. Thank you so much. They've told me to increase the voice, eh? Okay. Did you all hear what he was asking or just because I don't know? Oh, okay. Should I answer you in Kinyarwanda? Okay. Ikibazo cya mbere wambajije? Oh yes. The way I feel me being here in Kenya. Ndanezerewe cyane. Ndishimye kuba naje hano muri Kenya, especially gukorera Imana. N'umugisha udasanzwe. Ntago nabona uko mbisobanura ariko ni ibyishimo byinshi cyane. Icya kabiri? Oh yes, how I manage my social media. Okay, I have a team of course. Ariko nanjye ubwanjye I can read all the comments and interact with people who love what I do. Nigeze kubona message nyinshi zitandukanye, ni nyinshi pe, izabakiza indwara, izabahembutse, izabanezerewe, abona inspiring kugira ngo nabo baririmbe. Ntabwo nabona uko mbisobanura ariko njya mbijyamo nkabisoma cyane. So I don't ignore messages. I go on and read them. Most of them I read them, yeah. Oh yes, nigihe abantu bambwiraga gutangira kuririmba mu rurimi ruri rutari Ikinyarwanda gusa. So they told me I should sing in a a language which is known by a lot of many people. So that's why iyo ngiyo yatumye yaranyisipira nyuma guhindura ururimi naririmbaga. Thank you.
In Kenya, I was blessed to meet a different artist, to know them. I haven't sit with them personally, so we can talk, but I believe we shall collab for sure. Yeah. Right now, I don't know if we meet and have a conversation. Good. I would love to collab with any Kenyan worship team or gospel musician. Thank you. Yes, icyo nakoresheje nta kintu. There's no magic in ministry. You just have to be available. Ugakorera Imana. You serve. Uko Mwuka Wera kuganirije. The way the Holy Spirit is leading you. That's all. For me, I don't have isn't maneuvers. I pray. I read the Word of God. I be present. I be ready to serve. That's all I did. Thank you. Oh, in Kinyarwanda, ndabashimiye cyane. Do you guys have like a lot of media around here? Wow, that's amazing. Ndabashimiye cyane. Kandi ntumiye n'abantu biwacu bose bo mu Rwanda, abanyamurenge, abarundi, muzaze kuwa gatandatu dutarame. Zaba ari umwanya mwiza udasanzwe. Mwakoze no kuza kugira ngo nabo tubagezeho ayo makuru. And icyo Imana yabahamagariye gukora mu gikore neza mwuzuro kandi ikibaheremo umugisha. Nabyishimiye kubabona mwaje, murakoze cyane. Thank you. Okay. We do the a cappella? Yes, sir. Yes. Where are the singers? You guys should come and we do this together. Bire and Joki, Liz Korir, please come over. Yes, you're singing. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha, nikirukaruka nikiimba Hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka